Amen. Amen. We are going to the main scripture. Vi vil læse af hovedteksten, Then we are going to start with the book of Hosea, og vi vil begynde fra Hoseas bog, chapter 1. kapitel 1, From verse 1 fra vers 1 and to 3. til og med vers 3. And I will ask Pastor Enoch to read for us. Og jeg vil læse her for jer på engelsk. The word of the Lord that came to Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. When the Lord began to speak by Hosea, the Lord said to Hosea, Go, take yourself a wife of harlotry and children of harlotry, for the land has committed great harlotry by departing from the Lord. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Then the Lord, verse 3. Yes. Yeah. Amen. Amen. We are going to read in the book of 1 Corinthians, Og så vil vi læse i 1. Korintherbrev, chapter 13 kapitel 13 and verse 7. og vers 7. And it reads, 1 Corinthians chapter 13, verse 7. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Amen. That is the two scripture we are going to hear. Det er de to skrifter, vi vil høre fra. And it is about the love of God. Og det handler om Guds kærlighed. It is about His love to us. Det handler om hans kærlighed til os. God's will is. God's will is Guds vilje er, that we become like Him. at når vi bliver som ham, And to become like Him, for at blive som ham, og det han vil have, at vi skal blive som ham, we have to go through så skal vi gå igennem noget. things. Gå igennem ting. We read in the book of Hosea. Vi læste i Hosea, The Lord commanded him at Gud befalede ham to get married. at gifte sig. He didn't choose himself. Han valgte ikke selv. The Lord chose for him. Herren valgte for ham. He said, go Han sagde, gå and marry og gift dig. an unfaithful wife Gift dig med en kone, or en prostitueret. prostitute. En prostitueret. Now it may seem in our own mind, I vores sind, eller i vores forståelse, it seems a little bit strange kan det virke lidt mærkeligt eller underligt, that a prophet, at en profet, a known prophet, en kendt profet, will marry skal gifte sig such a wife. med sådan en kvinde eller en kone. But Men, that is how God sees us. og det er sådan, Herren ser os. The Lord spoke to Hosea, Herren talte til Hosea, and Hosea obeyed. og Hosea adlød, He went og han gik, and he found himself a wife. og han fandt sig selv en kone. Not any wife. Ikke en hver kone. It was someone known, Det var en, der var kendt. a bad reputation, Hun havde et dårligt ry. known as a prostitute Hun var kendt som en prostitueret on that city. i den by. Now Nu. he got married, Og så giftede de sig.
And Og, they got children. og de fik børn. And we see the name of the children. Og vi ser børnenes navne. Not good names Ikke gode navne. because of the mother. På grund af morens ry. I want to talk about the love of God. Jeg vil gerne tale om Guds kærlighed. Not the worldly love, Ikke kærligheden, vi kender til i verden, but God's love. men Guds kærlighed. It is about choice. Det handler om valg. It is not a feeling. Det er ikke en følelse. I'm disappointing you to say Jeg vil that the skuffe love of God is not about how do you feel. Jeg vil skuffe jer og sige, at Guds kærlighed ikke handler om, hvordan du har det, hvordan du føler. It is about choice. Det handler om valg. It is about obeying. Det handler om at adlyde. It is not about what do you want. Det handler ikke om, hvad vil du have. It is about God's will. Det handler om Guds vilje. And God's will is Guds vilje er, that we may become like him. at vi skal blive som ham. And to become like him, Og for at vi skal blive som ham, we have to go through så skal vi igennem, like Hosea. ligesom Hosea. You see, when you are a prophet, Når du er en profet, people believe what you said. så tror folk på det, du siger. They know that you are a man of God. De ved, at du er en gudsmand. If you are a pastor, Hvis du er en hyrde, they know that you are a man of God. så ved de, at du er en gudsmand. And if you are a believer, Hvis du er en troende, they know that you are in Christ. så ved de, at du er i Kristus. So who are we Så representing? hvem er det, vi repræsenterer? Hosea, it was representing God Hosea repræsenterer Gud as ambassador som en ambassadør in this earth. på denne jord. As ambassador, Og som en ambassadør, he has to obey the one who is working for. så skal han adlyde den, han arbejder for. It was not about himself, Hosea. Det var ikke handlede ikke om ham selv. It was not about the title of being a prophet. Det var ikke på grund af hans titel, rolle som profet. Nothing of it. Det handlede ikke om det. It's about the God's will. Men det handlede om Guds vilje. And God's will on that very time, Og Guds vilje på det her tidspunkt, i det her tilfælde, people were astray. folk var vildledet. They went from God, De var faldet fra, de var gået væk fra Gud, as we see today. som vi ser i dag. And God chose his prophet Og Gud han vælger sin profet. to tell Og fortæller, at han skal sige, han and to teach og undervise the people. folket. I know what they are doing. God is looking. Gud ser, og han ved, hvad de gør. And I want to show you Og jeg vil gerne vise jer, how it is to love a prostitute. hvordan det er at elske en prostitueret. How it is to love as a sinner. Hvordan det er at elske en synder. You are going to go through shame. Du vil- Hosea, be prepared. Hosea forbereder dig. Du kommer til at gå igennem skam. People who believe in you, Folk, som tror på dig, they will despise you. de vil foragte dig. Men of God, the woman of God, Guds the mænd og children Guds of kvinder God, og be børn. prepared. Vær forberedt. We have to be prepared. Vi skal forberede os. What we are going through. Det vi skal igennem. That the love of God For at Guds kærlighed may be shown. må vise sig, eller må blive synligt. Hallelujah. Halleluja. Those who believed the Hosea, De som troede på Hosea, they start to slander. de begyndte at tale imellem. Is really a prophet? Er han virkelig en profet? Such a prophet. Sådan en profet. Will he marry such a woman? Kunne han finde på at gifte sig med sådan en kvinde? We don't think he's a prophet of God. Og nu tror vi ikke, han er en profet. Before they believed he was a man of God, De troede før, fordi at han var Guds mand. now they are doubting Men nu begynder de at tvivle. because he was obeying God. For han adlød Gud.
That is also of us. Det er også til os. And say, love bear all things. At kærlighed bærer på alle ting, eller holder alle ting, Endure all things. og det udholder alting, Wait for all things. og det venter på alting. Det bærer med alting, Believe all og det things. tror alting. Hosea Hosea. believed on God, Hosea troede på Gud, who called him. som havde kaldet ham, And he wanted to honor God. og han ville gerne ære Gud. So he said, Så han God, sagde, Gud, I will do it as you said. jeg vil gøre, som du siger. My life will not be easy from now on. Mit liv kommer ikke til at være nemt fra nu af. I will have an enemy. Jeg vil have fjender. I had already enemy. Jeg havde allerede fjender, I will have more enemy men nu vil now. jeg have flere fjender. The shame, Den skam, the suffering, den lidelse, being called names. at blive kaldet alle mulige navne. God said to Hosea, Gud sagde til Hosea, the children børnene are not my people. er ikke mine børn, eller ikke mine folk. Why? Hvorfor? Because of the mother. På grund af moren. Because of the mother. På grund af moren. She's a prostitute. Hun er en prostitueret. I have to buy her back. Jeg skal købe hende tilbage. The Lord has bought us back. Herren har fået os tilbage. We may not see ourselves in this situation, Vi kan måske ikke forestille os selv i den her situation, but I believe men jeg tror, if you are in Christ Jesus at hvis du er i Jesus Kristus, and you want to obey the Lord og du gerne vil adlyde Herren, and you want His will in your life to be done, og du gerne vil have hans vilje i dit liv, at det you skal will ske, go through things. så vil du gå igennem nogle ting. You see, for many years I've been praying, For i mange år har jeg bedt, God, Gud, I want to love people as you love me. jeg vil gerne elske folk, som du elsker mig. God has answered the prayer. Gud, han har svaret den bøn. Our God is God that hears prayer. Vores Gud er en, der hører bønnerne. But his answer Men hans svar came to me kom til mig different than I expected. på en anderledes måde, end jeg havde forventet. I was thinking Jeg tænkte, that God will just fill my heart with love. at Gud måske bare ville fylde mit hjerte med kærlighed. No, Nej, it didn't come this way. det var ikke lige sådan, det kom. No. Nej. Because I asked him, God, I want to love people as you love me. For jeg sagde, Gud, jeg vil gerne elske menneskerne, som du elsker mig. And he said, yes, Og han sagde, ja, I heard you. jeg har hørt dig. I'm sending Jeg sender. someone Jeg sender nogen. in your life. Jeg sender en i dit liv. In the beginning, Og i begyndelsen, I didn't understand. så forstod jeg det ikke. I cried to the Lord. Jeg græd til Herren. I said, God, why? Jeg sagde, Gud, hvorfor? And God, by his grace, Og Gud ved hans nåde, he gave me answer. så gav han mig svaret. He said, I want to know what is in your heart. Altså, jeg vil gerne vide, hvad der er i dit hjerte. If you will keep or not my commandment, Hvis du vil holde alle mine befalinger. which one? Hvilken? The love I've been asking for. Er det kaldet, du beder for? The love I ask the Lord for, to love people as he loved me. Den kærlighed, jeg bad om, er at elske menneskerne, som han elsker mig. I will send you someone. Altså, jeg vil sende dig en, You have to bear all things. hvor du skal holde fast i alting. You have to endure all Og du things. skal holde ud i alting.
I want to know if you are going to keep my Jeg vil commandment. gerne vide, om du kommer til at overholde de befalinger. One thing is asking God for En ting er, His will. at spørge Gud om hans vilje. Other things to obey it when it comes. Det er en anden ting at adlyde det, når det så kommer. Is to say, yes, Lord, Det er at sige ja, her. I will do it. Jeg vil gøre det, Like Hosea, som Hosea. I will go through it. Jeg vil gå igennem det. I know people are going to talk about me, Jeg ved, at folk vil tale om mig. but I will do it anyway. Jeg vil gøre det alligevel. That was the difficult part for me, Og det var den svære del to say yes at sige ja. to what I have been asking the Lord for. Og sige ja til det, jeg egentlig har bedt Gud om. Bede for. God says, love your enemy. Og Gud han siger, elsk din fjende. Why? Hvorfor? Why? Hvorfor? The Lord is commanding us to love our enemy. Gud han befaler os, at vi skal elske vores fjender. It's the same way. Og det er på samme måde. We were astray from the Lord, At vi var væk, og vi er faldet fra. but the Lord loves us. Men Herren han elsker os. The Lord loved the Gomorrah, Og Herren elskede Gomer, the wife of Hosea. Hoseas kone. She was a sinful woman, Hun var en syndfuld kvinde, as all of us, ligesom vi alle sammen var. but God's love Men Guds kærlighed is greater er større than the sins. end vores synder. God's loves Guds kærlighed, change people's life. det ændrer folks liv. The reason why God wants us to go through it, Og grund til, at Gud han vil have, at vi skal gå igennem sådan nogle ting, it is det er that the love of God sådan, at Guds kærlighed may fill us, må fylde os, that people may see the love of God in og us. så at folk kan se Guds kærlighed i os. The Bible says in the book of Romans, chapter 5, Guds ord siger i Romerbrevet kapitel 5, that the love of God at Guds kærlighed has been shared er hældt in our hearts i vores hjerter through the Holy Spirit. gennem Helligånden. Hallelujah. Halleluja. The love of God Guds kærlighed is shared er fyldt eller helt in our heart. i vores hjerter. Then we think about Og så tænker vi på, why then we have difficult to love other people, så vi undrer os, hvorfor vi har svært så ved to at elske love andre our mennesker. enemies. Hvorfor vi har det svært ved at elske vores fjender. If God says that my love I already pour in your heart Hvis Gud siger, at jeg har fyldt jeres hjerter med min kærlighed, by my spirit, ved min Helligånd, our heart vores hjerter are full er fyldt with evil things. af onde ting. And love and hatred Og kærlighed og had cannot live in the same place. kan ikke leve det samme sted. You see, I have anger. Jeg har vrede, And when God answer my prayer og når Gud han svarer på min bøn, by sending someone in my life, ved at sende en i mit liv, God says, Gud siger, I want to know if you keep my commandment. jeg vil gerne vide, om du kommer til at overholde mine befalinger. For the love of God to dwell in my heart, For at Guds to kærlighed take place in my skal heart, tage sted eller plads i mit liv, eller i mit hjerte, the anger has to come out. så skal vreden komme ud af. They cannot be friends there. De kan ikke være venner der. Never. Nej, aldrig. Because the Lord said that the fruit of the Spirit Herren siger, at Helligåndens frugt is love.
er kærlighed. And there is also the work of the flesh, Men der er også kødets værk, eller that is anger. kødets handlinger er også vrede. Can they live in the same place? Kan de være samme sted? No, it is not possible. Det er ikke muligt. One has to live. En af de to skal forsvinde. And it will not just leave. Something has to replace it. Og det vil ikke bare efterlade noget for at erstatte det, og noget andet, der skal erstatte det. That's the love of God. Det er Guds kærlighed. And when God says, I want to know what is in your heart, Når Gud så siger, jeg vil gerne vide, hvad der er i dit hjerte, He already knows. så ved han det jo i forvejen. But He's saying to me, Men han siger til mig, I know what you have, your ved- anger. jeg ved, hvad du har. Din vrede. I'm bringing someone Jeg bringer en, that is going to annoy you. som kommer til at irritere dig. Sometimes we run the children of God. I'm telling you, Jeg siger til jer, God sent someone in your Gud life sender en person i dit liv, to save you, for at hjælpe dig eller redde dig, and you are running. og så løber Say, du. me, I don't want to do anything with that sister. Og så siger han, jeg vil ikke have noget at gøre med den søster. I don't want to do anything with that brother. Jeg vil ikke have noget at gøre med den bror. I don't want to do anything with that family. Jeg vil ikke have noget at gøre med den familie. It is for own good Og det er til vores eget bedste. that God is doing such a thing. At Gud han gør sådan en ting. Is bringing someone in your life. Han bringer en person i dit liv. If you don't have patience, Og hvis du ikke har tålmodighed, and you say, God, og du give siger, me du siger, patience. Gud, giv mig tålmodighed. God say Så yes. siger ja. You think that patience will just come from Tror I, nowhere? at tålmodighed bare ligesom vil opstå ud af det No, blå? Nej, no. nej. Doesn't work like Det er ikke this. sådan, det fungerer. A person will come in your life Der vil komme en person i dit liv. through that person. Og gennem den her person, You are birthing out så kommer du til at føde the patient. tålmodigheden. Just hold on. Bare hold ud. The patient, Tålmodigheden, that is also the fruit of the Spirit, som også er en del af Helligåndens frugt, is coming. kommer. But first, Men først, you have to go through it. så skal du igennem det. You have to go through it. Så skal du igennem det. Sometimes we ask God as He will do, I don't know how to call it, those who do signs and wonder. You know, from nowhere, and this become Magic. witchcraft, exactly. Nogle gange så tror vi, at Gud ligesom kan gøre på en sådan magisk vis, eller lave sådan noget hekseri, og trylle det frem. But no, it is not God's way Det er ikke Guds vej. of doing things. Det er ikke sådan, han gør ting. Please, my brother and sister, Jeg beder mine brødre og søstre, listen. lyt. If you are asking God's will in your life, Hvis du beder om Guds vilje i dit liv, you are just saying, God, så siger du bare, Gud, let be unto me lad det ske for mig, as you will. som du vil. Because we are thinking God's will, it will come as we are thinking, Og fordi vi tænker måske, at Guds vilje skal ske, som vi tænker as we det, desire. som vi lyster det. No, our God is not like this. Nej, sådan er Gud ikke. He will do what is best for you, Han vil gøre, hvad der er bedst for dig. for you going through situation. For at gennem at det du skal gå igennem. When we pray, Når vi beder, let us remember lad os huske, God's will is different from our mindset. at skal vi huske, at Guds vilje er anderledes for, hvad vi tænker. When it came to me, Den kom til mig. I said, God, no, Jeg sagde, Gud, nej, no. nej. God, no. Gud, nej. And God confronted me again. Og Gud, han konfronterede mig igen.
Now I start to think, why did I even pray that prayer? Så nu begyndte jeg at tænke, hvorfor begyndte jeg at bede den her bøn? It's because I didn't understand it. Og det er fordi, jeg ikke helt forstod det. I didn't understand Jeg the will of jeg God, forstod ikke Guds vilje. the commandment of God. Guds befalinger. And when I surrender, Og da jeg underlægger mig, I say, God, it wasn't about feeling. så var det ikke om Because I om didn't feel følelser. like it. Fordi jeg følte det ikke rigtigt. It's not because I feel like, wow, this is a wonderful thing. Det var ikke fordi følelsen var sådan, det her det er en vidunderlig ting. It is a wonderful thing to love someone, Ja, det er en vidunderlig ting at elske en person. but I didn't feel like it. Men jeg følte ikke, jeg havde det ikke sådan. So I just decided. Så jeg besluttede mig bare for, The Lord used her servant Herren brugte sin tjener to tell me, til at sige til mig, stop fighting with me. at holde op med at kæmpe imod mig. Sometimes Nogle gange, we find ourselves så finder vi os selv fighting with the Lord. i et sted, hvor at vi prøver at bekæmpe Gud. Because the Lord is saying, do this, Hvor Herren siger, gør and sådan you are her. saying no. Og så siger du nej. Forgive this one, and you are saying, Tilgiv den oh, her, og så siger du, this one, what he has done in my og så life, siger, men prøv at tænke på det, de har gjort i mit liv. what Det he er has said about me, hvad den her person har sagt om mig. it is not possible for me to forgive. For derfor er det ikke muligt for mig at tilgive. Remember Gomer, Husk Gomer, the wife of Hosea, Hoseas kone. a very known prostitute. En berygtet kvinde, prostitueret. Remember Hosea, what he went through. Husk, hvad Hosea han gik igennem. It is our life of believing in Christ. Det er ligesom det liv som troende af Kristus. And I say, yes, Lord, Og jeg sagde, ja herre, I will do it. jeg vil gøre det. But this time, Men denne gang, it wasn't my feeling saying yes. der var det ikke i mine følelser. It was just, I wanted to obey God. Jeg sagde, nej, jeg vil bare adlyde Herren. I said, God, Jeg sagde, herre, I don't know how to do it. jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. It is not easy. Det er ikke nemt. And I cannot run from it. Men jeg kan ikke løbe fra det. We have to stop running. Vi skal holde op med at løbe. Some people Nogle folk are in our life er i vores liv, to change us. for at vi kan ændres. God used them to change us. Gud han bruger dem til at ændre os, And we are running. men vi løber fra det. Even when you run, Og selv hvis du løber, God will find someone else. så vil Gud finde en anden. Because he wants to deliver us. Fordi han godt vil befri os. We have to look like Christ Jesus our Lord. For vi skal ligne vores Herre Jesus Kristus. And we know that our Lord Jesus Christ suffered. Og vi ved, at vores Herre Jesus Kristus, han også led. He went through like Hosea. Han gik igennem ting, Much ligesom more. Hosea, meget værre end det. He went to eat with the sinner. Han satte sig og spiste med synderne. Like Hosea. Ligesom Hosea. How can you be a prophet Hvordan kan du være en profet and marry a prostitute? How? og gifte dig med en prostitueret? Hvordan kan det ske? And our Lord Jesus Christ, how can you say Og, så, that you are a son of God og til Herren and Jesus you are Kristus, going to eat with the sinner? til Herren Jesus Kristus sagde de, hvordan kan du være Guds søn og spise med synderne? How? Hvordan? How can we say we are the children of God, Hvordan kan vi sige, at vi er Guds børn? but we are doing the things that doesn't represent God himself? Men vi gør ting, som ikke repræsenterer Gud selv. Hallelujah. Halleluja. Love bear all things, Kærlighed bærer alting. believes all things, Tror alting. wait all things, Afvent om alting. and
endure all things. og holder ud i alting. When I say yes, Når jeg siger ja, I was putting my hope in God, så satte jeg min lid og min håb i Gud, not the one I was seeing. og ikke personen der, som jeg så. I was believing God, Jeg havde tro på Gud, not the one I was seeing. og ikke på den, jeg så for mig. I was trusting God. Men jeg stolede på Gud, I still trusting God. og jeg stoler stadig på ham. Amen. Amen. People will tell you, Folk vil sige til dig, I hate you. jeg hader dig, And then you become angry og det kan gøre dig vred to hear such a thing at høre sådan from ting your friend fra en ven, or someone you know. eller en, du kender. Then you ask yourself, Og så vil du spørge dig selv, what is all about? hvad drejer det sig om? Why are you angry then? Ja, hvorfor er du så vred? Eller hvorfor er du vred? If you say that you have the love of God, Hvis du siger, at du har Guds kærlighed, what is coming from that anger? hvad er det, der kommer af den? Eller hvor kommer den af vrede? Do you want the Lord to help you? Vil du gerne have, at Herren skal hjælpe dig? Keep the commandment, Så adlyd befalingerne. the commandment of love, Kærlighedens befaling. so that the anger Sådan at vreden will be taken away vil blive fjernet by the Lord himself, ved Herren selv. by the Spirit of God. Af Helligånden. Amen. Amen. I want to end Jeg vil gerne afslutningsvis and the life of believer den troendes liv. is not roses. Det er ikke på roser. No. Ikke blandt roser. If you hear people who tell you that come to Jesus and you know your life will be like heaven on earth, Når man hører, at folk, der taler om det at komme til Jesus, at det bliver et liv, hvor at, det bare er paradis eller himlen her, it's not that kind of life. det er ikke lige sådan, at livet kommer til at se ud. No. Nej. If you want to follow Christ, Hvis du vil følge Kristus, you have to know så skal du vide, we will go through at du kommer til at gå igennem tribulation, prøvelser trials. og mange andre ting. Modstand. But it is not, we are not going through by ourselves, Men vi går ikke igennem de her ting alene, by God, men with Gud. God. Med Gud. Amen. Amen. My family, Min familie. this is the life of Christ. Familie, det her er Kristus liv. Be despised, At det er foragtet. be dishonest, At blive vandet. people will slander about you. Folk vil tale rygter om dig. People will hate you. Folk vil hade dig. That is the life of Christ Jesus. Det liv ser ud som i Kristus. We have to hang on. Og vi skal holde fast. The one who called us Hold fast i den, som kaldte os. to change us, For at ændre os. to help us, For at hjælpe os. to renew us. Og for at forny os. My anger Min vrede, cannot take me to heaven. det bringer mig ikke til himlen. It's not from God. Det er ikke fra Gud. And if you are slandering people, Og hvis du taler grimt om eller rygter om folk, it is not from God. så er det heller ikke fra Gud.
If you hate people, Hvis du hader folk, it is not from God. så er det jo heller ikke for Gud. What it is in your heart. Hvad det er i dit hjerte. When you pray, Når du beder, remember, husk, God will answer. Gud vil svare. Be ready for the answer that is coming. Vær klar til det svar, der kommer. Accept the answer Og acceptere det svar, from the Lord. der kommer fra Herren. It may not be pleasant. Og det er måske ikke behageligt svar. It is not, Det er det ikke. but it's worthy. Men det er værdigt. Det er værdigt. You can truly love someone Du kan virkelig elske. who hates you Du kan virkelig elske en, som hader dig. in Christ, Når with du- Christ, Med Kristus, når du er i Kristus. with the love of God. Med Guds kærlighed. That's why Det er derfor, the love of God changes life. at Guds kærlighed ændrer livet. Because your enemy Fordi din fjende become your friend. bliver til en ven. And it is not worldly love. Og det er ikke kærligheden fra verden, eller i verden. The Lord asked Peter Herren spurgte Peter 3 times, 3 gange. Peter, Peter, Simon Peter, Simon Peter, do you love me? elsker du mig? He said yes, Jeg sagde ja, like me. ligesom mig. But he didn't understand what he was saying. Men han forstod ikke rigtigt, hvad han mente. The Lord asked again, Og Herren spørger ham igen. do you love me, Peter? Elsker du mig, Peter? He said Jeg yes. sagde ja. Still, Peter, he didn't understand Og Peter han forstod det stadigvæk ikke. because he was thinking about the love of this world Fordi han tænkte på kærlighed, som han with kender the til i verden. feeling. Med Yeah. følelser. Yes, Lord, I like you. Ja, Herre, jeg kan lide dig. And then ask again, Og han spørger ham igen. Simon Peter, Simon Peter, do you Simon, love me? elsker du mig? Now he was angry. Og så blev han vred. Lord, you Irriteret. know. Jeg siger, Herre, du ved det. The Lord was saying, Herren sagde, Peter, Peter, do you love me? elsker du mig? Are you ready to suffer for me? Er du klar til at lide? Are you ready to suffer? Er du klar til, To go through it? til at gå igennem det? Peter he wasn't ready. Peter var ikke klar. He was just answering as a human being. Han svarede bare som et menneske. And he said, God, you know. Han sagde, Gud, du ved det. Praise God. Pris Herren. Let the Lord change us. Lad Herren ændre os. Let us allow him to change us. Lad os ændre ved Herren og tillade ham. Because he loves us so much, Fordi han elsker os så meget. he doesn't want us to perish. Så han vil ikke have, at vi skal få tabt. He wants us to be changed. Men han vil gerne have, at vi skal ændres. May God bless you. Må Gud velsigne os. May the Lord of God Må Herren, Gud, help us hjælpe os to go through it. at gå igennem det. May the Spirit of God Må Helligånden teach us at lære os the way of God. Guds veje. Amen.